Ni atongoria matiganite makiingira thiini wa kiharo kia Bukungu kunyita itemi ndereti-ini ya gutwara riboti ya BBI matura-ini. Uyu ni mucemanio wa keri mwaka uyu thutha wa mbere uria urari Kisii kuria atongoria ateti hamwe na maminista matongoretio ni minista wa ugitiri wa thiini Fred Matiang'i na Eugene Wamalwa mari kuo. Mucemanio wa umuthi wirigirirwo kunyitithia mwaki uteti wa BBI kuria atongoria amwe a gitaru gia gatagati wa bururi marekinyia matongoretio ni gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru. Mwena uria uranyita mbaru munini wa President William Ruto utongoretio ni Benjamin Washiali onaguo ni ubangite mucemanio wao kiharo kia Nabongo o kaunti ino ya Kakamega. Guku maafitha borithi ni mareganite na gukorwo kwa mucemanio ungi makigiria atongoria aya gukorwo na mucemanio wao undu uria mareganite naguo. Muthenya wa ira maraugire mucemanio wao no muhaka uthie na mbere. Mkutano wa Mumias Mwiboma utaendelea na sisi viongozi watakuweko tuweze kuhutubia watu wetu kutoka sehemu hii. We are welcoming you to Mumias. We are going to inspect the ground. We want to build tents. We want to make sure that everything. Thiini wa kiharo giki kia Bukungu ni ku Raila Odinga erigirirwo gwikinyia na kuhurira ndebe riboti ya BBI. Riboti ya Inooro TV gitagwo muitiriri wa Wangari.